ए महानगरपालिका जात्रा पर्व न्याके त छेलेगु बाज दाफा भजन थे जागु परम्परागत संस्कृति न्याका वया चंगु सचिव श्री संगु खला पुचया त आर्थिक अनुदान बिउगुदु बुधबार राष्ट्रिय सभा गृहले गुसागुगु जाजोले हरेक खला पुचया त निगुलख तकया दर आर्थिक अनुदान थेवा उपलब्ध याकु गुख baru ay organic. Samdila Tirthaman Moharjansu Ashok Vinayak थथे ग्वाली यागुली गुला बाजा संरक्षण तथा व्यवस्थापन संज्ञा दुथ्याना चोंगु नि सोंगु खल था बाजा या गुठी खल जापु महागुठी दुथ्याना चोंगु खुइ सोंगु त्वा व नेपाल खर्गी सेवा समिति दुथ्याना चोंगु पिन हेगु खल पुचया त पिउगु ख जाजोले महानगरपालिका या कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोल आर्थिक रकम या चेक ललहाना दिगु ख श्री बालाचनी सेवा गुठीलाई तपाईहरुले ताली बजाई बधाई दिनुहुन्छ कृपया मञ्चमा आई फेरि खुला वहाँले प्रथम पुरस्कार स्वरूप वहाँले दोस्रो पुरस्कार स्वरूप नगद रु ७५,००० प्राप्त गर्नुभयो। तर यसको चेक भने